Kiama gia Jubilee nigo ritukuria rero banyaka bakoigora bene ya bisianene yikiama kiase omochie onyamira county ya Nyamira bakorawa hamwe no muri kama ne kiama kyo Mosque Muitalel Orekenta na baraibande ribanyaka bakoenekia usini banyaka bakoenekia buna nigo chia bisie kiraje gutumika eriko genda gukinya obokorerwe kiama kyo anamono ase ensemeyo ye county ya Nyamira munagutumye muri kito Fatigad Gisemba. Ekiama kia Jubilee bakorawa n'umurikyo munene wa Mosque Richard Muitalel Orekenta na boigo umunyakirugo w'ikiama ekyo Vincent Kemosi nigo bara umuyiga ukoigurwa weyabisie kiama ekiga ase county ya Nyamira obisie yeito tigatoyeme toye tumeke buya ese ngenche party yeito ya Jubilee party eyebono nere chama yaito yomugusi omusikoito Fredo Kengo Matiangi agochigosoera State House igo bari bande bonsi pibatari erika ase patieye igontegete ko basaba abantu baminto tigatwerike ase ngwana yaye Orekenta nigo arekana kuburia omugusi na abantu bonsi kurwanyanza buna tiba isa kungainwa buna Mosque Matiangi takoba omurayo munene bwense hiyo mtu asija kwambia ati mkoa wachache waliongoza Kenya yote na tunajua waliweza. Nyacha angekuwa rais ndio? Si angekuwa rais wa Kenya? Nini ilifanyika kwake? Alidanganywa akanyang'anywa kiti na ingekuwa yake. Sasa nyinyi wa Kisii mtakubali pia Matiang'i afanywe vile Nyacha alifanywa? Wakenya wameamua ni Matiang'i. Aiga nigo mwanasiasa korase wodi ya Magombo asereta Peter Omwanza nigo aburiria barai baria bakwamiriria serikali bairi bagamatiangi erio ache koyirurukia ebandere ase kirogo kyo barai bwense naende tokuburia abantu abande ba United Opposition bara amatiangiri baga torona erikiara matiangiro muntu gwanjira across Kenya ngima igo tugende na manera ocho kwa candidate yeito ku kuminyokyo burai bwense igo nabo tumatira nera bacha kwa ticket yi na inche ase wodi ya Magombo no echama nere na mwire waswa otatubwate simati ya ngurunse urobo MCA bakaiguraria Orekenta boigo ubaenekeirie bonsi baria barigetie gocha kurwanirira ebirogo aho buna nigo eticket ya Jubilee baraje koyenana wanjiriria konde wensi gutaiyo Chairman, kama hujashinda sitakupea hiyo tikiti. Wananchi waamue wenyewe. Hata mimi nikitafuta gavana Narok sitaki tikiti. Kama kuna mwingine ananipinga wacha apewe kama amenishinda. Sababu tunataka demokrasia Kenya. Tunataka nini? Demokrasia. Na ndio tunataka kusimamisha, ndio watoto wetu wajue hii ni nchi yao na watapata uongozi kupitia demokrasia. Ensemo yende ni gabara ya baiga babwatukire igekure getindi gochasonde bwensi urachie gotema kuburukania omorembe ekero gietaro ya barai abwo bensemo eria ekwamiriria serikali asorogongo rwagusi gochakira rituko ryangyo na barai baria ba UDA igotoko basaba mo basa gutumika abana babande bobe leta vijana wenu ama watoto wenu wakuje kupambana na watu wetu. Na askari borisi tunataka kuhakikishia kwa mikutano yetu itakuwa mikutano ya amani, itakuwa mikutano ambayo haina furugu. Kitu la ajabu ni kusikia ati kuna watu ati wanataka kupinga ama kuharibu mkutano ya Matiang'i. Hebu niulize wale wanajaribu kufanya hivyo kwa Kisii. Wakenya wanawapea rais, munakuja kuonesha kwamba hamumtaki. Igati ya barai bande boigo abwo banyorari bagari okubwatuka engwana yabo asomoyiga oyo nigo bakwana ayaiga. Sisi tunasema Guzi, that is Nyamira and Kisii must be painted red. Intwe munaba MCA banyamira abumoto chorete ondo tarikobera nyuma y'omugago kurukumatiangi sambiri kamiri pyo box yaralia. Vijana wetu wana youth mchukue vitambulisho ndiposa mchukue kura, hiyo ndio itakuwa silaha yetu kwa chama yetu, na 2027 hii ndio itakuwa chama tawala.
Kingo reporter Gatembe Korega Tente yegotoka ase ward ya Township West Mugirange County ya Nyamira. Jeff Atigad Isemba.